Yeah, Fatu. It's been a long, long time, but now I'm here. Yeah, whatever I go for yes kako pokalane. I mean se kako video. Yeah. Fai fu si pis. Yeah, ai ole te le yo maka upu. Aka fia fa soa ko ai fo. Yeah, mua fatu. Ia te oto o malava o mawhai o na viole nei video a wasau mai moanga. Ia masau lofo I po lea se whaasua lea whaile nei tai au. Ia o le kaiminge ia mākoa ki ale afa le valu. Ki ale afa le valu I le kai au lea sokofi. Sa vali aku I le iwa. Ia. E si mea, e si suinga lea wa iai. O whaapea, o le awha I suinga lea. A kongo e ke lea iai ni whaasoa. Ia, o le suinga mua. O ai, o ke le I o lai le vaenga lea leo ke whaasoa koe. Whaapea atu o te waai mawalunga ke le mau whaalualungia ia le mamalu o le atunu e mawhai o ngā viu ina le nei video a wasau mai moanga foi. Po le hafo se ori a le awhai I le ngei video ia I le ngei kaimi. O le mea lea, o le ale spendinga ia so kaimi I whaakalofa ma mea vaenga mo whaapena. O te iloa e kā ua o ngā ele vaenga walalo ia lea whai I loko pa ia ma loko mamalu ia ai misi I tina matutua ta mama tina matutua o whaafea ngai ngā fui o malaka ko whale kua o lo mawhai o ngā pasi ange I le video lea wha ia o le ale miase kaimie e whaalu a wale whaatalo whaatu o na e whaingatā lava o tō ia tea o te whaalu alongia fo ia ai o lea whaapupu ua kauainga o whaapea aku tā lofa lava lo uanganga o le loto maulalo ma le whaalu alo o ke whaakalo whaakuai ia te oto lo oto pa ia me lo oto malu ia se whaatalofa le nā. Whaamoe lo o maua e o tō uma le soifua malolo ina. Ia so uma I le tau singa a lo tātou tamai le langi. Lo tātou atua sili ese. Ia whaatalofa le nā. Whaatalofa atu foi ia te o tō uma lava. O le a lava o le tama, o le teine, tamaitai, ia lii, le a lava le tausanga, ia whaatalo whaatu lea wha. O le suinga lea o mawhau iai. O awe fia ke le mele o le kō mini. Ia ai wa iai fo I suinga o le o langa ia wa. Walangonga fo I e lima ia le lava. E whai pia le ngā mea le kō mingi. Ia, e whaapenga. O le alawa o whaapea I o le awha o ngā. Ia video le awha. E kali a kuai I nisi o maka upu iai. E o ke whaalongolongo a kuai. Ma o waawai a kuai. Le ngaka I Samoa. Ia, ai so se mea lawa I ngei lalo lang. Waso o kele fo I mea le ngila langi e a awhia ai fo ia I tātou mai Samoa ia po le Vasa Pasifika fo ia tunu o le South Pacific e ka uai fo I o ngā whaailoa ia o le ala o le simia o ngā oa fo I o ke folo I isi live nai tamali I foi ia manai tina o lako videos e pe popular e maka iama ma viu e lea wha
ia malai kai, ia afa apia i le kōmingi o ngā o le pisi, de i le lava le kai mi kōmingi, ia a e kua e asi ngā like, ma subscribe pai. Tele o nai tangata o si o tata watu nuu, o ke le maasangi ai, e se a fo yo wa angi la ko live, po ni videos, ai e pasi angi loa i yo uluma, a o ulunga le YouTube, ia. E mau ki ngoa o ke like, ia mo subscribe. I hope they are doing the same thing for me. Ia, ai o ngā ele ifu nyo kai mi o ke alua i ki lopo o aile subscribe. Pa wale mea o te ilua aile wa subscribe, notify mai a wele YouTube. Ia o ngā o whawheta ia lea. Ai o ke le alu fo ile le e au ili po o aile ia. Ile se mea le e mawaile ngā mea. Pa wale mea. Ke wa aia kulo o se sa moa. Subscribe. Ia. A mawhaingo maka i le video ma ko mingi ai maka apu fo inga. Ia. Po le cooking. Po le lava le creating o se mea. Lai lunga ia. Tapenga. O ke maka la i lai ngei. Ma le kele fo i o ngai a kako media. A whai e kele i ia se kaini. Wa e a whea ia nisi o midanga. Ia e se le fo i le ka ua. E ka ua ia kako ia kako ia i ngongofo e ngia kungu. Ai o loo kako i loa po o ame e kukupu i kukongo si o kako a kungu. Ia male lalo langi a koa. Awa e kele i loa lava po o whea o ngi news ia po ngi fo i ori po ngi. E lave ai fo e se mea e ka ua mo oe malo inga. O mea nga e ka ua. O e lango. Ia umana lango o like, subscribe. Ko wanga e maile i a lea wha. O le live, o le kengi whai. O le ai, ele o se whai live o le whai video. Ia o le ese ngale ngā. Langa o kele o live a kongu o le whai maali e kua whaapea. E iai kaimi e o ai loa au i le season e live ia aluaku lo le live. Ia ai mo ia au ia. Ia o au li whako a makangi ia ngafi. Ia e pe o walanga o au maia. Leanga o le mea fou lea lewo kau mawhai ngei e whai. Langa e se a o maua kaini o poka lame an vaenga le a whai o live. E se a o maua. A whai o video. Ia e so se a o ke maua. E ma ngai ala le kele o maka upu e kalangoa inga i polo kalame umangi. Ai e le mawhainga o kōmingi o ngā e pisi e pe o ke whaanongolongo i kongo le kaavale po ke whaanongolongo ma whialua i solo e whainginga i a kawhi au ia a kongo la kiki le waka ke loa inga o maka akalai maka lea whais watching ia e le whaapia vore o lau ke sao whaimo kilo aku i fōlinga o le whailai. O lai o po o lau ke whea lua i solo. E pe o le mea ngā o whapea lo le mea fō. O la au maiangi ngai maka upu ka i kasi mai le kalangoa ingan vaenga lea. O le a o ko mengi aku i lunga o la o video. Ia o le a au maia le maka upu le an kalangoa i vaenga ka i kasi umai ia le au whai live ma le au media. O ngā o whai a kuaile o singa o mangaku fo inga le i lungo la o video. A whaapea e o ke le pe ko a kolu mai le aso. Langa ngi ke ua umi ke le aila o video. Ia, e le whaapea fo i o kai mi umao le a o whai ai li ngā mea. E iai fo i kai mi e whai ala ua o video iai se mea o la ua o fia whaasoa. Ia e pe o se suinga ngā lea la iai. O ngā o ke whaalungononga vera waka fia ko mengia.
Ai le se kai me fo le e ka ke ko mingi o nga ola e drive e fai le kuka ia po savali solo ka penga le fale me fa penga ia waka ika ia ka ke pisi ia o le o la maka upule ala como fai fa so a ko soli fa pia u ye e pepilo ele o se maka fo le sa moma fa pia u se ia ka fai ke fo fa nga u pepilo wa ia le kai me fa nga ai pe o le kai mile le mele o fia kala ngoa ko e pika ke fio fani fo pe aka fai aku pepilo le ai ngo fa lo mo ai ale fa pe wi ai se ia wanga o le kausanga li kai ale nga mako ka u mai i nge o skali ai le kausanga nga le iva valu o ngo lima o ngo lima kausanga li kai sausa wa ia si i lungo le ongo fiku kusa e ongo fiku la wasi ai a le au ke fa alongo o ke le o makingoa e mawhai anga e li kai le ongo lima pe a fa pe ke mga awai ia pole mea fo e fua po le a konguan mafuanga ai nga mawhai e le anga e li kai le ongo lima ai o le ongo fiku a le kausanga li kaya e li kaya la le ongo lima e le kukusa lau kupe maua 4 nights ma le kupe pe a li kaya le ongo fiku kusa e moa aku lau kupe e maua pe a li kaya le ongo fiku ngai lo lau kupe maua pe a vave li kaya kusa le wa retired early o fika la e fa ma fa ele ya se nga kusa la e se va ina le e ku o e ku sa nga e ka mo e fika e la e ku kusa ele ya la se mea o ye ai e fa nga ka e ya le mea e fa nga nga li ka se le o lima pe a fa pe wa ye se o manga o e apala i li kaya i le ongo fiku. Ia, vai, o mea o mangi o ke kalangoa koe, ia o mea o ke whai kaua i lunga i kuskusinga i ngei ai au skalia ia pe a kālui e research. O nga o ka ika fo i lea ngo whapea awia, ko e lima pe ko e lua kolu whakausanga. O ka li kaya lo, ia e whawhikai o lea mawale maalos. O le pe ya lo ke ongo pe ya lo ke kolu ongo la falo kai fia la ki ya ai o le mea fo la le ngo fai ka wa ko ya ngafi nga o falo mo ya last week ke le mo ki ngo akele ale o fai ka wa ko ngafi o ko fai ka wa ko fa ve la ve wa ya me ngai mo e kaule ki ia TV i news i me kukupu ya kongu e ngofai ai wakelenga ki le TV i lunga i me ia o ngau me kuku kakoku e le lopo sa mi news ai o leo ke va ai aku i lunga i kuskusinga i lunga le media social media e fōlinga mai e sa awa le wasi ili kaya auskali e lunga le ongo val o ka oka. Ia, ongo val, mangkua ese umaka ngaka, ese fo kingo o ka ngaka, ese falo ngonga o ka ngaka i nga ua vitile 60 o isi la malolosi o isi. Ia wale o koe mawha yang koe waka ungali kaya. O isi waka wangali kaya le lima ongo. Ai runga isi ako ngi langi li kaya i lalo ai o le ongo lima. O le ongo lima le li kaya ke le o ako Ia o la faukuanga wai o lo uiloa i ai ke ilo fo inga ko akele o konga sila fia.
e o aku I kausanga ua le o koe kusal malosi le o koe kusal malosi e le o koe kukusa fo'i ia au mi se ai kuli ia le la como fai ai fa nga pia le nganga fo'i le e fa mana mana maki le ai la ua fe au ni kaya o le mea le ngā kāwai a wale fa akali se ili kaya ngā fa pia loa le ala alu loi ka fao pe alu no a maka e ke 50 loa a maka ia maua le avangoa o I ka fafao travel fia malanga I Samoa alu Samoa kali kongu mai o le ko akele e o aku le ongo lima ua kau le mawhainga sa vavali o le what's the point what's the point e se fei ngei retirement whantu le ia kako umale kau ke ilua ai ua kalama I kua ngofo ua le mawhainga se I enjoy lo lau hard work wa halu le kau fia kau sanga o inga lue malosi fa maongi kau singo si o wainga ia male mau mea ni ngi o langa ai maua mai lau retirement lau kupele nga se fe mo le kanye ke li kai wale wale o ko se malosi se e alu ai se enjoy be with your other family somewhere in this world ya malanga se yo o atu Israel le no le atu ai sa vali le mianga fe malanga I le faula yeah you know do some fun things with your family I ke kakele yo akule akapele I malanga le akule la fo le ka umalo ke va ya kule malanga le ko fo I mai yeah at least o la wa enjoy you know o kakele o fa ya kue ko e o malanga le love boat fo e alu le ka usanga ko o malanga ya ai o singa trip ya o ka fa pia wai e fa ila fa ka inga ya o aku I Samoa ia wa ia ngai tina nai tama o lai kala voa o isele io o aku le ficus fulu ele io le valus fulu ia ala wa ngofo le wheelchair ia alu aku fo le fale wa le mafaya nga feo ai fo le ia e pe ka ke ngofo la kai ko fa pia ia e foi le kai mio ke o ia ai o maua si o kava ngoa le maua si malosi ia malolosi foi vai ia wa le manga ia le alu triple ele ngaka I fa sanga I makameki ia ai malanga ko o sa vali ia se me ia ai a fa ye o ku kai mileli kai ai o fa ka wa ia plan makala ngoanga ni fa e fai foi ka ika ia iska me ia kali kai lo ka o fia kai fia ale fa longo ko ele kingo e alu I lunga ka usanga ai alu I la lo malos ia me ngai o si fa kuanga fo ile a ka wani ai ia oke a fai fo yo le e tu sale le lo ma fo fa ma ni ma fo yo o to lo mai mo mai fa fitai ia o se ia o le mea le ngā le wako pia auskali o le anga pe wa fai kau sanga le mea le wai ai wa ui ai le waka ke lo ka vaku ia ronga winga ia le fa wako ko o musa ia ku le ko fa o popoles ka sang ai o la wa ma ele ka fia ia ni manga o nga fo le po ni plan o lo ka manga awai mo le ngi kai ia wa mi fo le ia se yo afia e o mai ale vala o le ai ma se fa ka o mi nga fa pia o le o afia ia o lo ifia
pe o saka whaasoa aku le ngā, isi mea le ai, ia mākoa ia ingi au skalia. O la u whaasoa ke lo se mea o ele whakoa u whaasoa i le vaenga le. Se o le urunga li leo whaakuma, o i foi le suafa o lunga. Pengi ki a polungi ka aka o le mea saoa. O le mea saoa ia lo ke loa wakakau loa nga pen kakau nga whaasa ma social media. Manga kua foi, pe o a whaakanga whela po kalami. Ai le o lake le whaiangi upu pe o upu makanga. O upu ia e whai mai ele urungali i le ai mese ai i le whai ngā mālo i le awhionga i le ali i pale mia. Ia makanga ka umangi e whai mai e lau ngā le urungali i lea. Ko sape o la ua i ai le ai inga e awangi koe whaia. Manga kua o le ai o aku i ai ia lesi au vaenga ia ngai ko ke sila fia inga umanga. O la fesili. O fesili kukuafi. O la fesili anga e mawhai ai e kangaka ia e fesili ai. O ngā au mai ai kali ia manga ngā au ai le vaenga lea. Kusa o lea la le whaia. A lea la au ngā i fesili e mawhai ai e isi. O ngā au mai ia kali kongua le manga ngā au ai le expect vaenga le au mai. O le winga no kala. Wakakaua nga makua i ka ofi. Ku ia le ka ofi ua sangi i koe wa aia vaenga le lungo social media. Po o lea. Po le kake mawhau. Mangkua fo ia si vaenga le ia papa wa ama mailing. Le anga kaluka. O ngā o la upu whai mai kusa o mea ngā le ngā mafuai. Ai kau ke le i whaalongu. O whaingi whaasoa a papa wa ama mailing. Ma whai engi ma lalau engi upu masoa whaapea. Le ai, not even once ngā o whaalongo ai ma o moni mau i ngā ingi upu o ngā malo losi, maka ngā ka ua e si vaenga le la pukalami. A le urunga li lea, ola, mai ai le amakanga o le paia inga le wa uma, ngā whai mai ai ale sauni ngā le urunga li lea. Lea vai ai pefia ula vavali, o isa amua, whai mai ai le sauninga le ai whai. Le wa umanga ku ia inga a lea lava e whai. What is that? Why? Ngā pāwane me whai ai. O le whaasa malunga o le social media. Pe whanga le wa whaale whianga o mai whai le o siulu ngā li ngā. Pe a le ngā koe soli fo i le ia inga ngā. Le ala ngā koe, le wa makua i whaasa ia ma le social media. E o mai ai ke mingi. E le i ave e se a le ngā ia inga o. La e follow ia. La ua kako le o koe wa aia. Ai vai le nge ia kau ke wa aia lunga li nge. Ai o le ulunga li i le apiko sili ngā lau wa vali. I lunga o le social media. Ai se ua whaakanga ai pia. Wakakau ngā whaasa. Ua lelo ka whaasa. Ia, o ka ika. E ka ke leka ika i o ka inga i ngā whapengi. I lunga o social media ma ia a kongo. O se kai mi mua nge ua. Langa e ki ngā fo i lele. E ki ngā upu. Vai on mafu anga wo kaule va ai ui o Facebook. Le anga le me ki ngā e ki ngā le loko ko ki ngā le ulu. I ke wa mau ai se mai. Vai le la maka ngā luaru lunga lo leo. Wa maka
Ka sa wala yele wa makanga top up. Ma makanga top up lo leo. Ka lue ka ngaka ngi. Ka lue ka ngaka ngi. Ya. Ya, se mai se fai le vai ro ke sa fai lo mo le. O le fo. Se ka fa lua ila lo ka blood pressure. Ya. E pe yo sa fa soa nga E si mea ngo fia kalangua ia langa e fai lang ke ua umi ai langa e umi kele langu kalangua i fo i le si vai nga. O le si au live le la soa. O ke fia kalangua ko ai o le ngo maka maka lai fa sa o le i le video Stamani ile ya Sua Andrew i le mea leo le kele o le whaapo liuli me leo le kamaloa whai kōlua koe aru koe li i le si finge ia po le finge whai kōlua koe li nisi kamaloa o le la kaki se o koe whaasoa koe se o video ia kai minge ia o le atatou whaatofa se i ai lau wha ia kali ai lo ufi ai le kai ia ngā walu ai loa lea whaafetai lava le mai moa mai ai whaamole mole viu maka wa ngai ke wa ngaka o isi kai mia ngaka lau mai moa i le amakanga langa o le kele o le umi fo le kai mine whakalofa o ke maua i fo a whape o lo ke rasi se mea ai saule amakanga o le video pe nga pe oka ele lo le kai mine ia ke ia wa was skip vai you can forward kango e kipi la le amakanga pe a whape e like rush fo le ia la wa fia i lo apo oria ala ua mi kele whakalofa o vai ai le fia whaafofonga i lau whakalofa ai kango le ai fo le I do that sometimes easy for a video sanga easy for I vai nga ye po ngi live wo le maua i le kaiminga live ai maka a whapea lau ke rush ia o ke forward for le pa wale mea ia o maua ia e maka ile amakanga ia a whapea ke o lai ke rush ia forward like ki mai e ke fia lopo angi o wau ke loa e o le ke leo au video e whai asi o umi o kai meo ke whakalo whai e whai o le umi o le silofo i o lau kalangoa ia ngā ke ia i lea wa luaku ai leo o le si wa le fia maka video a koa ai ko ke loa o au video uma e iei ma u fani singa u fani ori fo le la e fai uma ya le ke leo au video ia posi nga o pesi o mela nga le misi ile ko akele o ko le pe le la va fa longo mai i la ka lo fa se o ko ke fa penga ia o ko ke fa penga o ngi ka fa o la ko video ia ele fa pe o se fia popular o se si pe o le ka ma fa vai e ia kai mi vola uma le vai so va pe on fo i fa ni me ai lo le lu yo ma lo ma fa inga ia o subscribers ngala nga subscribe ka ngaka ngi o le look forward i se si video ale ai la se video wa umia ya pela ia le wakale appreciating le alofa o le kangaka le ai ia malunga fo inga mai o le mea le ngā ia like subscribe wa pe uma le fiaso le e maukingoa e whai le a whale video a wanga subscribers ia manisi foi e le ala ko kawi foi ia subscribe mai le
i video sa lea wha. Ia o le a wha a umaku. O le a fo i se nganganga. Ua le tau tamali i le wha afafonga mai. Ia la fo inu o le aina. O le isi kaimi. I le ngaka i isi. Ia e wha pe ngā whiaka ika. Ngā le aruakua. Whako alangonga le. Pe wale maanga ia ele la upumka. Pe wale maanga ia ele la kalanga whai. Ia a whai o tau langona se sasi ia po se upo ua sala i le whaafafonga mai. Ia whaamangalo mai lea wha. A whai fo ua topa. Pale le leo lea whai i le ngikai au i se o lunga o ruka. Ua makua i sa oela i o le sika maa loa le sikoinga. Ua makua i o frustrated. O makua i o frustrating i whai ngā ale urunga ali. I lea ia e ka kongosa. I kali ale atli i le kai i se kaimi i ka ngaka whapea. Ia whaatu lea wha. See you next time. Thank you. Goodbye.